Library and Computer Center. Iwodo chiwo YouTube channel tino bedo Cing sabet missing Easter Cing dano tino bedo yomada ecclesia me Kalongo Catholic Parish ikar ma jem ma pol ma bejo time tino bedo mich me odlega malati Prof Ogenga Latigo ki family ma megi gomiyo ki dong bene mich mo kan ma pat ne no jem bene tie ma ke miyo kone ana bichiero apenyo ngara chiel kin jo ma bene guno en yen enene wek yen bene ya nen jem ma bejo mauti me enene ya wolego bene ni un mauti ki chin ma bejo mauti ki gama romo konyo dano ya ina ye bene kar ma yen kwero konyo dano ye so medike subscribing YouTube channel ma chalo kirman pengej ma pol jem ma kwaro kum luak kidong bene ya peyaru ke pa Kristo o foi mate wamero doko foi peyele kitwin maber mano payo ne wuok ke pom latien mameke Professor Ogenga Latigo makaka family Pasicilio Latigo yo me con iglesia kitiera tiene kama megi bilo nyor me pajuman magian guronyo ikar me Easter karmo karage wi ipo bilo nyor man kijo tuju gen go mi omeit mapol gen go mi omeit mapol me konyo iglesia Tie mapol maparamo chako banane ka chiera chiel twalwa boy chawo bero kido ye wabido matingo la wani chielo kuno wapoyo mei magori machalo sempre alipia de kapa wachi wukede atie ki Jomaguno yen kibot la diet nga Komakech Williams anywa kien ma wachi wukere ya chakne so twin yes eno bedo RDC me la mo so kien ma wachi wukere ya chakne ni yom twin tin tie ecclesia Cing Easter minen matin e karma lo Kristo mapol guno misber mapol chirong kien ma wachi wukere pangyo afoi umatak umegina kilo megina unma ono yen so yen ene ma wono no ni utamo ni yen ene biko nyui ni before Yesu Kristo before wing ofo matak total yen ene ni wa ni mina wachel wa foyo Komakech William anywa RDC mila mo district pekato kitama be mimi wa yen pian piti gino mo mapuyi wiwa inino machalo tini mapat ki yen pian yen ene ka pero we are poor car do you magwa nya nyiga chamani inin edwe Easter min mwa libari o kipiari wo beach ena ye ngat mo mi ayeno beru Komakech William anywa ma we are poor inino ma agam ki yen kere miyo neno matak to miyo ni po matak to twale wiya ki banya madie to twale wiya ni car do you ka ana bin at pala chwech ono to roba mia mich kere mapat ki dana yo mia eto car do you ka ana bin at pala chwech ka dok chen pajo no atika gam mich paro ba atika dok kere ti ben wa foi matak to twal pian dano matino no yen ubero dano mia chil ki piera rio we are bor maguno yen mapapat ma wa maka chingwa no ubero tian avocado pol dano be guno fene okay mago chiaro kitika perne wa mayeme benetiki ne okay ti ini en yen ma pera tak to twal yen wa mako kero dok yum chinya te dok ke gang that before matek maybe manak gonna keep before Yesu Kristo before robambe karadusu robambe afoy robama tere meme na no yen man yen enene agamo ke baranywa William matiara disimela mo o kello nyigyen ene abakado weka tira pep wek bere ko kel deo e ganga weka beno nyak mabe lo tierna bene gi chamo an bene chamo weka po kere bar e ko banywa William eneno Easter matin
Pasca foyo. Yeah, foyo matek. Yeah. Before Yesu Kristo. Before na. Be ana foyo matek. A foyo mich maruba mina neno matien. Iya yom tutwal. Ken mala wara wajo kere. Ecclesia mini wa mich ma wan pe wa neno. Ento dano ma kwo beno mini wa mich ma wa neno. Matien iwa yom iye tutwal. Wiwa bugaka po. Pe mich ma mewa enini. Mich maruba chwalo bot RDC. William Anywa. Uweko mini wa mich eni. Atiki gane ene oberu fene ma alegro bani o mi akwo bene we kwa cham abeki yom ichunyi iye foy matek. Yeah, wo foyo matek. Yeah, pe yin mai tika neno yeah, wuru jibu YouTube channel. Ken ma waju kere tien ki lutua maguno kon ki bot la dit RDC. Yeah, kere bet pe wacha ko nying anya kingoni Prince Cons. Ana ye atiu and YouTube channel man makingoni producer Cons wuru jibu YouTube channel. Yeah, maybe wangeo nyingo wek bena la dit yeah. Maneno wu compare ni en penano nge nyingo An kilua nyano nen chan Wilfred atie member me charismatic Catholic Charismatic Renewal i Kalongo Parish. An kelwane yo Pasca ati bene edul meracho ye ai Kalongo Parish. Kelwane amir bitres okelo ati council ama Kalongo Town Council ati be la member ikien dul me charismatic foyo matek. Oh yes, so for matek honorable. Yeah, pe yin ma put pi subscribing. You subscribe to my YouTube channel. Pingej ma pol kien ma waju kere o foyo matek. Wangeo ne kar mo mi anyi mo ka abija di mo kenyo. Yeah, no kien ma an bena te Kalongo kan. No bilo pe ni o kere biran pa no ya to anda binong ne nyige o foyo matek. Wa foyo matek. Yeah, foyo matek. Foyo matek. Yeah, foyo matek. Yeah, ruba ko. Amen. Yeah, foyo. Afoy matek un ma uberu kweda kanano lokman ma perete api Easter robao gok Cing mamiyo ya mana gin ma perete ma wan ben waramo timone kilu wotwa kedan mukene wafoyo Professor Ogenga Latigo un ki Komakech Williams RDC ma omiyo coin ini na matien wafoyo ben robao mete ka gola kom teaching wo Ogola bene kon family mameku ya wek no bene unu kon lwa wa donka chiel mane gin ma perete so pe yen ma foot pe subscribing yeah awajini you just subscribe pe ngej ma pol before Producer Comes with a keyboard. Sponsored by Library and Computer Center.